nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi mwebwe tubana umunsi ku munsi kuri YouTube channel, kandi namwe mugeze hano bwa mbere mbahaye ikaze kandi ndabashimiye. Mwibuke gukanda subscribe, like, share na comment, ukore no kunzogera kugira ngo ujye ubona amakuru yose twashyize kuri iyi YouTube channel. Mbese gukora like, share na comment nabyo ni ingenzi. Ndabashimiye rero, mbahaye ikaze mumaze gukanda subscribe, kandi namwe tubana umunsi ku munsi. Amahoro y'Imana nakomeze abane namwe. Nge mwumva nitwa Claude, nk'ibisanzwe iyi ni ya channel ibagezaho amakuru y'ingenzi kandi agezweho. Ni inkuru nziza ku karere rero, ukuntu ko Emmanuel Macron ndetse na Zelensky n'abandi bakiriye amasezerano y'u Rwanda na RDC. Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa n'abandi banyapolitiki hirya no hino ku isi bishimiye amasezerano rero, cyangwa se bashimiye amasezerano y'amahoro u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byagiranye ku wa 27 Kamena 2025. Bagaragaza ko rero atanga icyizere cy'amahoro arambye mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. U Rwanda na RDC byagiranye aya masezerano ku mugaragaro ku mugoroba wo ku wa 27 Kamena 2025, bifashishijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Zabihuje rero mu biganiro byabanje. Ingingo zikubiyemo rero ziri kubaho cyangwa se ziri kubaha ubusugire n'ubwigenge bwa buri gihugu, gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR niwo ushamikiyeho yose, gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda rwashyizeho no gucyura impunzi. Perezida Macron kandi yavuze ko aya masezerano ari intambwe y'amateka itewe nyuma y'imyaka myinshi y'ububabare. Yagize ati amasezerano y'amahoro ya RDC n'u Rwanda bifashishijwemo na Amerika ni intambwe y'amateka nyuma y'imyaka myinshi y'ububabare. Ni inkuru rero nziza ku karere k'ibiyaga bigari. Ku banyekongo b'Abanyarwanda, Ubufaransa bwoherereje ubutumwa bw'icyizere. Amahoro agomba rero kuboneka. Uwo ni Perezida Macron, kandi yakomeje avuga ngo ni umwe mu bakuru b'ibihugu bagerageje guhuza u Rwanda na RDC kuva mu mwaka w'2022 kuko amakimbirane yatutumbaga hagati y'impande zombi, biturutse rero ku mpamvu z'umutekano muke wagaragaraga hagati y'ibyo bihugu zombi. Muri Nzeri 2022, Perezida Macron yahuje Perezida Kagame na Felix Tshisekedi iyo muri Amerika, baganira ku buryo aya makimbirane yahagarara, nuko amahoro rero arambye yaboneka mu karere muri rusange. Ubwo niko yabaganizaga, ariko byaje gukunda. Igikorwa cyo gusinyarira aya masezerano cyitabiriwe n'abahagarariye umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe (AU) na Qatar, nabyo byagize uruhare mu biganiro byahuje u Rwanda na RDC mu bihe bitandukanye. Perezida wa Komisiyo ya AU Mohamed Ali Yusuf yashimiye intambwe u Rwanda na RDC byateye, ashimira rero bose batanze umusanzu ugamije guteza imbere amahoro, umutekano n'ubwiyunge mu karere. Ibiro bye rero byagize biti yashimiye uruhare rufasha bya Amerika na Leta ya Qatar mu gushyigikira ibi biganiro. Ubwumvikane rero bwatumye iyi ntambwe igerwaho. Anavuga ko ubu bufatanye mpuzamahanga bwubakiye kuri gahunda ya Afurika ari ingenzi mu kugera ku mahoro arambye. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar, Dr. Mohammed bin Abdulaziz bin Saleh Al Khulaifi yashimiye ubushake u Rwanda na RDC byagize bwatumye rero kugirana amasezerano y'amahoro bishoboka.
agaragaza ko kandi igihugu cye gitewe ishema n'umusanzu cyatanze. Dr Mohamed rero witabiriye umuhango wo gusinya aya masezerano yagaragaje ko yizeye ko aya masezerano azafasha akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari kubona amahoro n'umutekano. Perezida rero Volodymyr Zelensky nawe wa Ukraine yashingiye kuri aya magambo kuri aya masezerano, agaragaza ko ari ingenzi guhagarika intambara no kugarura icyizere mu buzima butekanye mu turere twose tw'isi. Yagize ati ni ingenzi rero guhagarika intambara no kugarura icyizere cy'ubuzima mu turere twose two ku isi. Ni ingenzi kandi ko Amerika ikomeje gutanga umusanzu kugira ngo ibyo bibe. Zelensky rero yatangaje ko yizeye ko Amerika izahagarika intambara ya Ukraine n'Uburusiya, cyane ko Uburusiya bukomeje kwanga ibyifuzo byose by'amahoro ikayobya diplomasi. Ibi rero bigomba guhagarara. Uyu yari Volodymyr Zelensky wavugaga ayo magambo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi Maxime Prevot yashimiye u Rwanda na RDC ndetse n'abahuza, ashimangira ko gushyira mu bikorwa ibyemeranyijweho ari ingenzi mu kugera ku mahoro arambye mu karere. Ati gushyira mu bikorwa gukwiye rero ibyemeranyijweho ni ingenzi mu karere no kugera noneho ku mahoro arambye mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Ububiligi buzakomeza gukora butaruhuka kandi mu buryo bwubaka buganisha kuri iyo ntego, hamwe rero n'abafatanyabikorwa bo mu karere no ku rwego mpuzamahanga. Uyu ni Maxime Prevot wavugaga aya magambo, nawe agaragaza ko amasezerano y'amahoro yari ingenzi kandi ko azakomeza gukorana n'ibi bihugu byombi, u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndabashimiye, njye nitwa Claude, ubu ugeze hano bwa mbere wibuke gukora subscribe, like, share na comment, kandi ukore no kunzogera kugira ngo ujye ubona notification cyangwa se amenyesha ko twashyizeho ikiganiro gishyashya. Njye nitwa Claude, ndabashimiye.